Na riu bunge ya kaunti ya Meru ni ambirite mutaratara wa kwingata gavana Kawira Mwangaza obisini nyuma ya rwaria ruru gukinywa mbunge ya gikaro kia omonthi na kwithirwa makianira gikaro kia gucania maoni ma mwingi. Nyuma ya maoni mama bunge ikambiriria kwariria rwaria ruru na nyumani kuroringira kura baria MC 46 na kenda maria mari bungeni ino makendeka kurukurukia ni kenda ruthie na mbere kuma bau rwaria ruru rukabirwa bunge ya Senate nyuma ya speaker wa Meru kwandikira wa Senate baria Senate nayo ikethirwa igita gavana Kawira kamitini ya maseneta 11 kana mbunge yonde. Boniface Mwongera na gutariria nkuruki mutaratara uyu mbere nteto gwita gavana gitini thuri kinyira muthia nkindo akathumbi na cicithiro cirio kuringana gicunjĩ kia gatiba 181 na Nandi kumira kuthoma kwa musono jontu kweno ndene bunge kaunti Meru kwina mitaratara irio ikethirwa ithingatirwa kumira ntukwerojo speaker bunge kaunti Meru bona yu bundi kumana MCs bakethirwa bakiamwana ithirwa ithingatira barabara ijiri yacio garo ndithirwa ithikira nteto iji kanethirwa kierekithire clerk bunge kaunti Meru ethirwa kiunda kamiti mwanya kana special committee ekuthikira nteto iji ithana ku barabara iri kethirwa ithingatira no mwanka moni kumakire mwingi jethirwa jakiuthuranwa kana public participation kingi no mwanka gavana wengwa kana gukurukira wakiro ethirwa gwatwo ugeni witetera mugukeja kwa barabara iri kethirwa ithingatirwa ne kamiti mwanya kana special committee kethirwa ikithikira moni kumakire mwingi ite gavana kana wakiro bamuthikire na nyumene bethirwa bakiandika report yao na komiti bukirigaro yareto mbere bunge yonthe no mwanka mwana jojere kumakiri 3 kana 2 jodro joringa kura kumweberia gavana gitine one beberwa ntukwejirite batare kwethira shithira speaker bunge kaunti Meru atami speaker bunge Senate okorokera mandiko MCs babunge kaunti Meru bakwa beberia gavana gitine no mwanka okorokera mandiko ja speaker bunge kaunti Meru jethro jakiandamana na itubire MCs baititira gavana gitine kweja na kukwa gavana kethirwa kebebero ni MCs bando ageta na mbere na ngugi ciawe ngugi icio ijire cia gavana na MCs iwa igwatene na inyoga thithi ate itigwatanuka na the best thing yantu bakarendi baiganwe ora gavana wetu ugure divorce yomba kwa mese noise no mbonete thai na wacha sheria ichukue mkondo yake. Akiwa atapatikana na makosa basi ni sawa, na kama hakuna makosa basi kazi iendelee, lakini ningeomba governor na MCS wakuje wakae chini wazungumze, because hatutaweza kuendesha county kwa hiyo mzozo miaka 5. na mbere ntukwe komikinyira muthia speaker bunge Senate na batere kwithira menyithe senators bonthe kuna musono jothro joiretwa jogwitita gavana kuma gitene garo Senate kinyayo no mwakwithira ithikiria gavana yonthe kana speaker akethirwa kierekithiria clerk kamite mwanya kana special committee ithirwa ikiundwa kuthikiria nteto iji kiwatho special committee kana kamite mwanya itibatere kurukithia Senate 11 ambayo tunaangalia ni kama ile mashtaka ambayo senator governor ameletewa ni kuwa ya katiba. Je, amefunja sheria zozote katiba ama sheria yote? Yeye amekaa kama governor kuhakikisha ameweka ile heshima ya ofisi ya ugavana na kuhakikisha kama amevunja sheria yote. Ikiwa amefunja katiba ama sheria yote, basi atabanduliwa. Kweja kwa barabara iri kethirwa igitirwa ni garo yonthe gavana akethirwa agitwa kinomba kwithirwa agitetera na noeja wengwa kana gatuma wakirio we nyumene senators bathire gwita moni jao kure kethirwa ikiringwa ara mwana jojire kumakiri 3 kana simple majority batere kwithirwa beringa kura ego mutita gavana gitene kweja kwa kethirwa agiteitwa gavana akethirwa akebero bisi na munini owe ae gavana ngaro ko wingi kweja kwa barabara iri kethirwa igitirwo ni special committee gavana akethirwa agitwa gwitetera na no ethirwa akija wengwa kana gatuma wakirio we nyume kuthikiria kamiti je kethirwa icokera na kwandika ripoti yao na beja ko otene ito bibirio bya kumitita gavana gitene musonda jojo impeachment jokethirwa jo kwiro au ende beja kwa kona ito bibirio bakareta ripoti mbere Senate yonthe hari kethirwa ikiaririrwo na ithirwa iringirwo kura na simple majority ya kurukia gavana akethirwa akiana munini owe mbere ntuko 14
ae gavana ithanaku tuthandia kuresha seneta ciare ukinyira musona jojo kethro jo kwiro au na gavana kushoka kuendelea ngogewe na gavana Khaira Mwangaza na urubogi katiba kwithirwa akiogenga kotini na gushoirigire kana na gichonko injection eja kona mitaratara itiretwo bubwega kire bunge kaunti Emiro kana nya kire bunge senate jora kwa kalikire kagita kwa bira gavana Okarajwa kaunti Embu Matinyaga Wambura ngiripotera Ntoshero TV kumaja kingina ngine kitu Nairobi mbeta Boniface Mongera.